Bingaso, zamim, bingaso, fanatik mwen yo. Koman nou sa fet mwen salye nou. Ouwe la zamim nou sa kaje negyo nou bingo e delo mayaj 43-61. E boute jo ansama avek mwen yo ou fe kouzi. Ouwe mde dou jwet la chanje faze men nou men. Nou chanje kalkil, nou chanje analize. Ok? E boute jo ansama avek nou ou fe kouzi. E boite jo ansama avek nou tou wakaraze. Wawaye koub nan pochon. Pabli ou menm ki di nou bay top bol, resoufle jwen 3 bol selman. E kre nou swa stap la gratis nan nime ou sovgadi ki nan video an. Nime ase plus 509 39 17 08 60. Ok, wap ekre nou swa stap la nan nime ou sa. Pabli nou menm nou pa fe goup VIP. Ok? Mwen toujou di sa. Nou pa fe goup VIP sa menm. Lem dwe ke mswa stap la vatan kombal metou nan goup VIP. Ok, nou pa fe goup VIP. Sa ou se boul analize ba nou pou jodi an la zamim. Ok, e se boul sa yo analize. Ok, e boul pou jodi se nou analize. Se boul sa yo pou jodi an la, se nou kalkil nou. E nou pote pou zamim, boul pou jodi an la, se 0364 23. Se 50 gadi 25 05. E veyevou mwen 1254. Se kon sa nga jodi an la, pa bile si gen yon nan boul analize an bay la ou m pa chwazi. Sou men monte gen yon deja ou kapap chwazi. Paske boul analize an bay yo vweman pwisan pou jodi an la ki se 19 fevriye 2025 lan zanmen. Mwen ka fe loto 3 chif jodi an la zanmen, nou kote detet loto pou ki se 7 ou bien 8. Ou ki ou mette 7 ou so 8 devan boul la ou men ka fe loto 3 chif. Jwe boul yon nan Georgia Floyd dan nou yon. Ok? One love tout moun, souwete nou bonne chance nan te jodi an la. E nap fwa pe, san kampe. E malge gen moun ki ay nou pou travay na fe a la. E men sa va ka fe nou kampe pou nou balage. Pase ni apil fanatik santi bon kapton nou. One love tout moun, souwete nou bonne chance nan te jodi an la. Abone, like, pataje, one love.